UGE West Mbioki na acokeretie gavana Kawira nyuma ndunga ya wendene wodi ukiumia Kithiru Mbioki na itheretie igi ria ati niwe watumire mucindani wawe kithurano Kithiru niwe CASTY Misheni aregwa ta minister wa michetho na nthuki mbithi. Mbioki akiuga CASTY ataingirie mendekithia ja kujukia giti kiu no rite nandi gavana kethira nendete akariba wodi u kujukia mtungi kujukia giti kiu no ngerete na kuga nwe atari na kura kurungamira kariba wodi u ta MC wao akiuga mucindani wawe uria kuoneka kwi muno na gavana Kawira ati umbo tungata ta MCA nuntu atitari taura tukumenyithwa ni mwendeki wetu wa nteto mutugikare. Mbioki NAURITIE gavana Kawira nandi gutonya kirasi na kuthomera ubangania kenda omba utongeria na kubangania kaunti ya MERU. Jumatatu ya kiumia nyuma ya ngabana wa MERU Kawira Mwangaza na kabori yawe gwikinya wandi NGUGI West nturene akiangwa nibegikanirwe bakimenirie MC wa wandi we Mbioki bakiuga niwe kaumoka CASTY Misheni uria wendekithitwe ari waziri wa mbeu mbithi na michetho kugwithwa ni MCs bambungi ya MERU bangi bonthe bagiata CASTY kura lakini MCA owe akiona kura imwe kana ni atabo kuona nawe mema gichoke migambo iu na ugite CASTY Misheni atakinyitie mabataraja giti kiu kuringana ntumiria ngabana Kawira na nikio agwire na kingi mema akiuria Kawira kethirari na kiaona wandi UGE West abati guchoka wandi ni akaruma mwana ungi uria kuingia mabataraja giti kiu kiambere CASTY atakurifyaga na inkwenda ntube UGE bamenye bau miaka 5 experience ira ngabana kirite kire andivat atakurifyaga neu na mbuge ujo kiambere ngabana atumba gwikira andivat na uga muntu arenda etho na gintu giki ende abonenkerie muntu tena bio nikenda ba agwa eja gusiki sympathy na nawe undine kunde ndi ngabana kebone ndete antube UGE West na tisiaza kuringa nete UGE West ni aturetere muntu ena experience muntu ena kithomo gia kugana te muntu nkinyo gwete pass university na gukatuika tukareterwa muntu ukuqualify ngatuika ntiko mo support antube UGE West ndaromba mulani mimi. Jumatatu iu Kawira gikanwa kia karibe UGE West wira namba kuritaniria ngugi na CASTY na akiuga mirandi ya witi na mbere ya kuruka iranjarene ciawe kwanza nkamureta iria riu bwekethanagia aria aja wora thuganagia ni ukumenya muno. Bwana asifiwe. Uyu no gacurigire UGE uju Leonde ena power ni migambo ere mema atejukiritie na woro akiuga gutira getikiria CASTY aritangugi yawe antu be UGE West no ntu batumba kweja assembly kureta thina ciao kureta project ciao banderegete that responsibility kire oni nandi ingeri kura so amangazete ndo officer na gote muntu utengazete ndi officer ena rutha rwa kuruta ngugi ya thirikari etezirigo na mbira ntube UGE West na Thikiira buru kutingugi ya MMU ekarutwa ni CASTY etho akienda kuruta ngugi ya etere 2027 tucokende bene no tunkethwa ndi oku arombe kura na anchinda antube UGE West na katiba the constitution emwitikirie kuruta ngugi kungina kundwa gategate ka mubungi wa Tigania East mpuru wa Buri na mukuru wa Kawira gita na mbere kumata aretete kampuni ciawe kampuni mwe kampuni 12 ndene ya kaunti ya MERU ofisine Kawira Mwangaza na kampuni cionthe mpuru icia kuga icibati kweja wangu cia kukuria barabara MERU nikenda bere ano Kawira Mwangaza na ndikiuria ke kiringa bana Kawira ende nkauria atire antu betu murego tiringeri nkinya kura araba kurutana na MP ugwitwa mpuru uringiretwe kura na antu ba Tigania East nayo wa mandate yako bali present iko bakarutana na murega kana tuero kiambere ngabana na tuere nkinya narandikire murega kwa department ya procurement no ku receive nginya company ziri batikwe baikirutaga
ngugi kaunti ije ya Meru. Rutere rungi karwitha kiragura warujera giti kia mubunge gicigo mbunge kia North Imenti na nkuruki ari mugwati mbaru wakwe wa Kawira kagite na gasiesa cia mweri jwenana na ugite kinya kura ciawe ciri kurega kung'ana. Kawira na mutatire na kumutiganiria ta kamunda ga kirumi nikire ugite kinya ari kugeria kudia ngugi thirikari-ini ya Kawira matagere jawe jatethira jagiciara matunda mwankira na arua. I applied for a CEC position. I was not shortlisted or I was not considered. I don't know for which reasons. One thing I know, I had the qualifications, but ntetirwe. So I moved on because utombo karaweterete nafasi utijwethere konora. Itugeragia kumuchwa na thimo, itugeragia gutumana, but kuma gutonyo ofisi. I think the only time I spoke to her was I think 2 days before swearing in. Supporters bako baraba inginya bato supporter bonga bana mama iboragia na ati otobyo tukuona tuchwere nguginya cha kuthithia clerical works but batiromba kuona opportunity. Na mudia buru jaja nijo mataro ja Kawira kumakiri karwitha na mbioki. UTIIWE executive ega itangoge bategwetania na county assembly. For example, whether governor has gone ahead and merged the ministerial positions to 7. It come in, she has to go back and realign the budgets. No, to whether ambasa ikuma exchequer, every ministry has a budget and a vote. Whether in 12 billion ikuma exchequer, no mwankana and eja kaira realign chete approval, and the approval has to be done by the assembly. According to me, if I was the governor, I would actually be there as the governor, and the people around me nkabaye ka bit far kenda ntu bate kuona like because people will assume the man is the end of the family. Na ndeba kuona like the man is now the one who is taking charge in terms of the county affairs, which might not be the case. Mbere anja niwere kinya ketho kaumbika no ntu inkuona induction ira wagitaka Mombasa eta gutetheria governor. With all due respect, eta a senior management course inene school of government uthome mantu ya management ikenda umba ku manage this county. No linge siasa na propaganda no gakuruka, but you cannot do management na propaganda. Antu barenda kuona action. Nkiripotera nteto ciawe Juma ria kwa ritwa ni Mutugi Kare.